انتايو إذا مجبزي بايو إنجينير ديو من يبول عزي قحاف دخونا مجبي إذا كون هاي دخاتات مجبيو سلام كبرات تخاتلتي نايلو معلتي حبريتا أزيو حجازن كاب كندي حدقا كدحناكم زغل سوزغونن بليس دك أنستيو تفولتون تلوخم وي أحوات تلوخم وي أنست تلوخم ناب كل متان كبتصح شير بولو إزي new danger for Uber riders ويدما taxi riders كومون Uber ride share توستو سبات بفلاي كأني دك أنستيو إذا حدش حدقا إلوم قليش أمو زلو ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ በዚ ጉዳይ እዚ ኮምፕሌን ዝገበራ እቲ ኮምፕሌን ካ ናብ ፖሊስ በፂሑ ፖሊስ መጠንቀቕታ ዘውፅዮ ቀዳማይ ነጥቢ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ታክሲ ምስ ተሰቐልክን ዝኾነ ዓይነት እዚ ስናክ ወይ ማይ ስተይ ኢሎም ክቡኹን ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግን እዚ ኣብ ጎና ዘሎ ፖሊስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝሕብሮ ዘሎ ኣብቲ ማይ ብመርፍእ ድዮም ድራግ ድዮም ይእትውሉ እጂ እንኩማ ድራይድ ክትወስድ ኢልካም ሰዓትኻ ከም ከርደሲ ማይ ስተይ ይብሉኻዮም ድወዝሕ ግዜ እጂ እቲ ማይ እንተስ ፌንተኒል እንተስ ካልእ ድራግ ዝኾነ ዓይነት ድራግ እትዮም ሙሉ ይጸንሑ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ከዓ ብግርህነተን እንተስ ወፂን ሓዲረን ኮይነን ወላ ሰትየን ኾና ወይ ኖርማል ምስ ሙሉእ ጥዕነአን ሃልየን ግን ኣይተስፅበዮን ኢኻ ሓደ ሰብ ድራግ ክበካ ኦቨር እንትላፀውዒካ ኣለኻ ወይ ታክሲ ፀውዒካ ኣለኻ በዚ ጋጣም እዚ ከዓ እዘን ሰባት እዚአን ነዚ ማይ ምስ ሓዝኦ ወይ ምስ ሰተይኦ እቲ ማይ ድራግ ስለ ዝፀንሖ እቲ ድራግ ከዓ አንኮንሽስ ወይ ድማ ኣብ ነብሰን ክቋፀረሉ ዘይክእላ ኩነታት ይዘእትወን በዚ ጋጣም እዚ ከዓ ብድሕሪኡ ነብስኻ ትቋፀር ተዘይክእልካ ከዓ እንታይ ያጋጥመካ እግዚኣብሔር እንታይ ድፈልጥ ወልሓድ ድሕልወካ ነገር የለን ስለዚ ብዙሕ ሓደጋ ይጋጥም ስለ ዘሎ ፕሊዝ ተጠንቀቑ ክብል እዚ ፖሊስ እዚ ሼር ኢልዎ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ከዓ ነዚ ቪድዮ እዚ ናብ ኩሉ ንኽበፅሕ ሼር ኢልዎ ኣሎ ተኾነ ኣብ ናትና ኮሚኒቲ እዚ ቪድዮ እዚ ክዝርጋሕ ስለ ዝረኣኽዎ بليز حبيتان نخون فلما إذا فيديو زي قبلك عكس معكم حتى تحريق خاقلته عايزين أقدس تبلكون نتبتات مسناي كندا مسناي أمريكا بحرقة كدحنا نازغ لازم بلكون نتبت حزمة تسجله فلما كان إذا حتى عارف فيديو نكاتها تلا ملختنا إذا بوليس زغا حرقة بس حرقة بخمي كندحن نخل كالايكا إتي مايتي انت دراج ديو وي فنتانيل أتيوم الخوينوم فنتانيل زي دراج دوستو وبز كندا بز حيت كاس أصلهم كما بترجعتات تريوم يهم بزح دراك كوستو اب دقه قوني لون كريو من اسيات تريهم بناي دراك كوستو بزحات يمزلو اجي اذا عين دراك بتاعمي حدقنيا እቲ ማይት ግን ዝኾነ ዓነ ድራግ ኣትወት ኮይኑ ብኸመይ ትፈልጦን ዝብል ሕቶ ንእሽተይ መርፍገሎም ይእትውሉ እጂ እንታይ ኢሉ ፖሊስ ዝሕብሮ ዘሎ ሓደ ተኽኢልኩም ዝኾነ ዓይነት መግብዲ መስተ እንካስተ እንካብላ ኢሎም ኣይትቀበሉ ካልኣይ ምናልባት እንተዳ ግድን ክሰትይሎ ኢኹም ግን እቲ ዝኾነ ድስተ ድሃቡኻ بيدكم تقطعوا لكم ذكركم انت دع دخونه قلاد الله وينو خلالو بوخوتي بوخت فولتو تخليكم اتقندق ነገር ግን አይትስተዩ ኣብዘይት ፈልጦ ቦታ ኸይድኩም ፍላይ ኦቨር ራይድ ዲዩ ገለዲዩ ለይት ኮይኑ ምሸት ኮይኑ ምንም ጻካ ይትፈልጥኒ ኩሎም ማለት አይኮን ኦቨር ራይደርስ ኮም ዝገብሩ ግን ብዙሕ ግዜ ከም ዘይጋጥም ሰዘሎ ክንዴ ሓደጋ ሰዘሎ ተጠንቀቁን ምባል ፍላይ ካን ደቅ አንስትዮ እዛ ሓጻር ቪዲዮ ንካተላ all the women and teens out there that take Ubers and taxis everywhere just was made aware of a new danger that's going on. You might want to listen up. So one of the new things now they're doing is as soon as you get in the vehicle, they will try to offer you a water. And a lot of times what they've done is they have taken a needle and they have injected the bottle with just a little bit of fentanyl or whatever it is they decide to use to try to make you lethargic or knock you out of some type. So due to this fact, I would advise you that when you get into a vehicle of any type that is not your own vehicle and that you don't know the person that you're getting in, do not take any food or any drink that they offer you, because right now, nowadays, it's just not safe, and you don't know if they've laced it with something. And again, they can put it in with a needle. A lot of times now, what they're saying is to be able to test it, and if somebody gives you want to take the water, I wouldn't, but if you did, squeeze the bottle. If water starts leaking out of it, that's a sure sign that they've already laced it with something. So my best advice is, ladies and teens, if you're getting into a vehicle and you don't know the person that is behind that wheel, do not take any food or drink from them. Anyway, this is my best advice, and I hope you all take care and stay safe out there.
لكع ذا بوليس كحبرات أنا حبريتها نسأنيرا بليس متنقطع تكوننا بفلاي دك أنستيو حوات اللواخم أنستلواخم ومحازوت عدد يولي لين ناب كل شير والله متنقط بتصح متنقع كل جزء كاب كني حركة زي إحنا كان كاتسيلا غمت على زي اللخ عمو أب كندا تقمطو أب أمريكا تقمطو لو مكو زي عشق مقبي دقزعلو بزعبا عشق مقبي نيش تكزار بدي له زي عشق مقبي تريو لهم كامبيل يبهال چانكي ولا بينز مالتيو استفل على مقبتها دشيت ناي عشق مقبي إجن استفل عليه يجي دبزح جزء ولا سوبر ستور انت رأتيهم تريهم مو ريل كينيديان سوبر ستور كومونا بزخون عينة عبي والمارت سيف واي أقولن عبيت تبهال ستورات انت رأتيهم إزي مقبزي يشيط يعشق كوين مالتيو هجي حصول سلزخونه سلو ساس سلزخونه خا أبتاني كاسو زول قلتيف كخال علا بيلكا نخدتقوم ولو إخات جزء حجي كن حدا عابد أقام ترخيب اللو بز مقبزي إذا مقبزي مقبي كونن كم مقبي تباهيلو يزحلف زولون بل 3D printed دخوني إذا سقا يكونن إذا بينز يكونن كله تمقبي تسرح بايو انجينير دي كم سرعة السي او نايت كامباني فايس بريزيدنت كزارو بخلو حدا سرحتني على سمعهم زربالو نسوق انتايو إذا مقبزي بايو انجينير ديو ماني والعزي قحاف دخونا مقبي إذا كون ناي دخاتات مقبيو only poor people eat this كبل كله اتي employee سمعوه اتي فيديو خا زناب سوشيال ميديا زريحوه سلازي دخان نخول علوم بسرحوه مقبي سبقن مستدلو حالكي مستدلو شجر تهاوي خو نايتاني كام بخسلت أن يلو تل على العلابي إذا كامبيل ما عتيهم بروديس تجبرو انتاي كده يصرحوا كم كامباني زوم دامج بزيهم انتاي كده يصرحوا كم فابريكا دي فري ونجار يلا انتو خونك انت تصرحوا مقبي كونن كم سرعة garbage تعنا زلوا مقبي كونن إنها تبهلا فيديو تسمعه بليز نقول لكم إذا مقبي تجوز نوركم مقبي كونن garbage وحافي عيتجزوه already لعلي 100 مليون دولار أب ستوك ماركت لوز جيرو مهنيات إذا مسمعوا سبات ما عرفن دي أتمقلحو بتعمي تصبوا نجار مهنياتو كساب حج دجوز أسبالو دحريت فلت كون كام مقبيد مسلكا مهنياتو حسر كحسر ليلك أو يعني زين حسر بيك جبران كاب ستور أبى أخذ له هو بمايكروويف تو أبيله ودي له مقبي كنا يكون garbage ما قررت ترى لهم دقتوا له سبايسز كلام لا اليوم مقبي كنا يكون انتقلالا نتعنا خاص انترفو قداي إذا فيديو زي بليز حتى عارف فيديو سمعوا. Campbell's Soup vice president just said that their soups have 3D printed meat in them. He was also caught on recording saying that Campbell's products are for poor people and that he won't eat them because he knows that they are unhealthy with the bioengineered meat in them. Bioengineered meat? I don't want to eat a piece of chicken that came from a 3D printer. This was all caught on audio recording by an employee named Robert Garza of Michigan. Garza filed a lawsuit against Campbell's on Thursday and released audio he says features Vice President and Chief Information Security Officer Martin Bally. A Campbell's Soup Company spokesperson released a statement that said, "We are proud of the food we make, the people who make it, and the high-quality ingredients we use." The comments on the recording are not only inaccurate, they are patently absurd. Keep in mind the alleged comments are made by an IT person who has nothing to do with how we make our food. If the recordings are legitimate, the comments are unacceptable and they do not reflect our values and the culture of our company. Mr. Bally is temporarily on leave while we conduct our investigation. كم زي بسرعة توزل لكم اتنازدك على عقاب سرعة تسوق يقول له on leave له بقيرخ في الداسي وسوى ديو سرعة تانية نزل دك على عق في الداسي جزء خيري ودي له ما تزغون عينة أجندة تقالع كات تصنح الكاز حساب يكونن جينا نصاب حجين تايبل له إنه طعي مقبي له ميك على سلو تحبرتها ممساكنا مصوينا تكتبوا العون قد مرجعنا عخمي ولا بلمد ولدنا تسمعكم مبسن تايبلو إذا عشق ودع عشق سكيت جزء سيح ما بدأ متصبلها حقهم أبحنت عشقتي كم زير كجنس إلك هتري أخلي خاسي كندي ingredients تري كابزني نابزد بس ingredients إذا بستاي تسريحه أنت يزغلي ingredients كابيد ما تسوي بليز تتنقط بالعو
ታዊኽካ ትገዝኦ እሞ ንእግረ መንገድኻ ድራይቭ ስሩ ጌርካ ዝኾነ ቴካዌይ ትማላ እንታይ እዩ ብኻበይ ተሰሪሑ ብዘይገድስ ብ6 ቅርሺ ስከላ ዓይነት ምግቢ መሊእካ ትኸይድ ብ6 ቅርሺ ናይ ካናዳ እንታይ እዩ ካምታይ ተሰሪሑ ዝመግቢ እዚ እንታይ እዩ ሪሊ እንታይ ንበላ ኣለና ጋርቤጅ ፕሊዝ ብዛዕባ እዚ ኣብ ታኒካ ዕሹግሻግ ደሎ ፍሎጥዎ ኣትሊስት ካልእ እትረፍ እዚ ይበሃል ከም ዘሎ ሞ ፍሎጥ ውሳኔ ንዓኹም ይኹን ተጠንቅቑ ክብለኩም ግን ናተይ ግዴታ እዩ ከም ናይ ሚድያ ፐርሰን እዚ ሓፃር ቪድዮ ስዒበ ደቕርበልኩም ከዓ ናይ ሚክዶናል መግቢ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሚክዶናል መግቢ እዚ ክብል ለይኮንኩን ብዛዕባ ሚክዶናል ኣይኮንኩን ብልክዕ ዝዛረብ ዘለኹ ሕቶ ግን ኣለኒ ሚክዶናልስ ንመዓልቲ ክንደይ በርገር ይሸጡ ክንደይ ስጋ ሞ ሸጡ ንመዓልቲ ሚክዶናል ዝሓለፍኩም ስትፈልጡ ኢኹም ሚክዶናል ንመዓልቲ ክንደይ በርገር ይሸጡ ሚልዮናት እዮም ዝሸጡ ወርልድ ዋይድ መዓልታዊ ኣብ ዓለም ሙሉእ እዚ ኩሉ ካበይ ኣብ ዑር ክሕረዳር ይፈልጥኒ ኣነ እዚ ኩሉ ካበይ መጻሉ እዚ ኩሉ ስጋ ወላ ደሓን ንበል እሞ ካብ ኣፍሪቃ ወሲዶም ሓሪዶም ዓሽጎም ሞልስወሎ ንበል እሞ ካበይ መጻሉ እዚ ኩሉ ስጋስ ናይ ብሓቂ ስጋ ድዩ ነክሪል እንታይ ወይስ ኣብ ላቦራቶሪ ዝዓበየ ብመርፍእ ዝጎበዘ ብዕራይድና ንበልዕ ዘለና እንታይ ንበልዕ ዘለና እስከ ድፈልጥ ናይ ብሓቂ እዚ ድብለን እስከመና ኣብ ኮሜንት ፕሊዝ እዚ ሓፃር ቪድዮ ንርአያ ሓደ ፈላጥ ሕቶ ሓታ ኣለኒ ኢሉ ዝሓተቶሲ እንታይ ንበልዕ ኣለና ኢሉ ዘምፃ ኣከዳሲ ኩና ረኺበያ እዛ ቪድዮ ንከታተል public a very simple question. He said man is asking the public a very simple question. He says McDonald's sells 6.5 million burgers in a single day, yet he has never seen any massive cow farms, cow rearing centers, or large slaughter facilities where huge numbers of cows are kept and killed to produce all that beef. So I was curious the other day and found this online. McDonald's sells 6.5 million burgers in one single day. That's 195 million burgers a month. Now, I don't know about you, but I don't see cows lined up around every corner waiting to be turned into patties. I mean, seriously, do the math. Even if you stretched one cow into a bunch of burgers, you're still talking millions of cows just to keep up every day. So I started asking myself, where are all these cows coming from? Is there some secret super ranch hidden underground? Are they growing cows in labs, cloning meat behind closed doors? People laugh it off, but think, when was the last time you even saw a cow farm big enough to supply this mass? ስለዚ ነዛ ሕቶ እዚኣ ክምልስ ዝኽእል እንተደኣ ኣሎ ፕሊስ ኣብ ኮሜንት ክትምልሱ ለይ ክጽበየ እዚ ኩሉ ስጋስ ካበይ ድመፅሎ ኣሎ ዋላ ንፍለጥ እስከ ንሕልና ሪሰርች ሞ ንግበር እንታይ ንበልዕ ኣለና ንፈልጥ ዝኾነ ናይ ሎም መዓልቲ ናፍልጦ ንመጠንቀቕታ ንኩሉ ንክትበጽሕ ከዓ ፕሊስ ሼር በልዋ ቀፂለ ንኩልኩም ነዛ ቻናል ተኸታተልቲ 40,000 ሰብስክራይበር ክንበጽሕ ቀሪብና ዝኾና ፈለማ ክሳብ ሕጂ ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ኣዝየ ደመስክነኩም ናብ ቤኒ ሚድያ ፋሚሊ ምዃንኩም ብጣዕሚ ደመስክነኩም ቀፂልኩም ግን ንዕላማና መታን ክንሃርም 40,000 ሰብስክራይበር መታን ክንበጽሕ 39,000 በጽሕና ኣለና ደለኹም ተኸታተልቲ ሰብስክራይብ ይገበርኩም ኣይትውጽኡ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ዝወድሓንኩም